ket magkasasawa ak mga sawa ak ti anak ti manalo ta isut maguswa no agarado ak me agarado kam nga dua tingat rabi agriing kami aging inarado kami lumay saak abaro ket magkasasawa ak mga sawa ak ti anak ti mangalap ta isut magustuhat no agkamel akme agkamel kami adwa tingat rabi agriing kami agkinkin namel kami lumay saak abaro ket magkasasawa ak mga sawa ak ti anak ti doktora ta isut magustuhat no agtudok agtudok kami adwa tingat rabi agriing kami agtintinudok kami. Tinadan ko para inaw, para luto, para ugas iti kaldero, para balsig iti kayo, para pakan iti dingwen, para padigos iti umping, para pastor iti baka, para saret, para laba, para plancha aglambaso. Inaldaw ko nga opisyo awan met di mabalin ko ta isuti gasat ko tangamin gagayem ko awan pulos di adal ko aging galayng iti grade 1 iti zero ti imburnal. Nuin ka ng lipate
besen ket nalabes awan tidak dakes itinaminsan nga aldaw tinanigalwan kapay ading iti patupat ken suman ket inwarsi-warsing kanpay inuna di binaungko anak kami suot kakano tundigat kumayat tutain bagintang tutiag sao may saa nga baro ket makasasawa mga sawa ag ti anak ti vampira ta isut magustuha no agkunot akmet agkunot kami adwa tenga drabi agriing kami agkin kinunot kami may saa nga baro ket makasasawa mga sawa ag ti anak ti koboy ta isut magustuha no agsakay akmet agsakay kami adwa tenga trabi agriing kami agsingsing na kay kami no may saak nga baro ket makasasawa mga sawa ag ti anak ti surbitero ta isut magustuha no agtilpat akmet agtilpat kami nga dua tenga trabi agriing kami agdindinilpat kami balay mi kay tuktok ti bantay adda met lamok nga ingkam pinapatay no di kadakkel na ay mabuteng agpay anu agpay agdaluyon jay baybay adda balay mi jay tuktok ti bantay adda met lamok nga ingkam pinapatay no ti kadakkel na ay mabuteng agpay anu agpay agdaluyon jay baybay napanag jay tiyanggi nga ayan dagitay napupugi babarungi watat nakadusungi agparang payay ngipendaro kapi at sa balasang nga inag na sirpat kitpintas nat awan makaartap lumubagi wow sexy awan lalaki adi tumalyaw na makagargari nulikod damay anyan no sige gamay duman nulanga awan kumada no adayon nalapsa
pusat no asideg na pintas tay senat natwan pusat sak. Aren mata, paimbaga, tay barong at tarigagay, agayat asirurugso, ngempiman, very shy. Tanong amin, gandatin na, ngay bagati ayat na, tay balasa, mabagisman na, mabaing amang ibaga. Aren mata, paimbaga, tay barong at tarigagay, agayat asirurugso, ngempiman, very shy. Tanong amin, gandatin na, ngay bagati ayat na, tay balasa, mabagisman na, mabaing nga magibaga. Ading ay baruak abak ng siyam tisurpan ko agsusukot pa'y tibado no inas agdigusen awan pa'y pamles ko ano saklapi man tay buta-butawakan sunsilyo nupitalon ko ading ay anyan anaglawa kasla dayjay bye-bye kung tunat di mo makita no iti kwartak ading napalalot ti kaaduna adamit kumirat kirat ngem dudua asintabo. Salidumbay diway pagwapo ka pagwapo awan met magwarkwal tayo ay salidumbay diway pasirik ka pasirik ay udmot na kabangbangsit salidumbay diway pasiksi ka paseksi dimit na pintas tapat